دوستان عزیز سلام علیکم. خیلی که مردم زکات میکنن چه مچتای نو خریدن. انا مچتای مثال بیویی که با запчастей با صفت تیار میشه با اینا 150-200 сом мечта дорем. Ана яктага дорем 100 сом. Мисол не ки дили пир хатяган качество запчастей хуб оз инамия мақсад и российская сирыш намепара оз мо ина краска мезанем як ҷоя тамошо кунем бо чихе меша ранг бориш медурорем нигоҳ кунем. Сар мекунем якам ҳамин чиза хушру кунӣ хеле хушру мешава. Полный краскаш мекунем, баъд нигоҳ кунед чӣ хешид. Васая даста неудобняй нигоҳ кунед, пайгирӣ кунед. Ина нигоҳ кунед чӣ хешид. Заказ кунед. Сифати хуб хатияй, запчастой ба қувват задагай. Хуб зинда бошед.